सतरे घर गले मुझे गोटे पेटुआ कारण पेटटा बनीजाए गोटे मन माठिया कारण जी जहाँ आणती ये पूरी दिखती अरे बिनी यहीटा नहीं खा अरे बिनी सहीटा नहीं खा बापर खाइबी तो पुणी केते खाइबी संध्या हो न हो भाई पचार दूसरी कौन खाइबू संध्या बेले ମୁଁ ଭାବିଲି ପେଟ ତ ଫୁଲ୍ ଅଛି କ'ଣ ଖାଇବି ମୁଁ କହିଲି ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚାଟ୍ ପଠାଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବୋଲି କେତେ ସାରା ପଠାଇଛି ଚାଟ୍ ଚାଉମିନ୍ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ଭାବରେ ବଟ୍ ମୁଁ ଚାଉମିନ୍ କି ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ଖାଏନି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ମୋ ଭାଇ ହାତ ତିଆରି ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଚାଉମିନ୍ ଭାରି ପସନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ଚାଉମିନ୍ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ଦେଇ ପଠାଇଲେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଚାଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଖାଇପାରିଲୁନୁ କେତେ ୟମ୍ମି ଦେଖାହେଉଛି ନା ଚାଉମିନ୍ଟା बहुत टेस्टी भी थिला खाई सारे तो एकदम पूरा पेट फुल होगा लगुला मत आ 2-3 दिन न खाइले बर्तमान मो पेट फुल हो एत सारा खाइबा से मुझे चाट खाई आ मो सुंदरी को मुझे चाउमिन खोई देखो तो भिडियोटी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे हाँ चैनल जदि नुआ अच्छा सब्सक्राइब करने को भूलें रही जय जगन्नाथ।